Manang Lila, alaan ako nakatulong iji balayo. Ure basit lati sweldo kon. Alan, panggatang lang iti diaper ti anak ko, manang. Ha? Ala, adapay mo tay babaunan mi ije balay, Camille. Kat urayan Dua kami napagbalinan nyo ababaunan nyo, manang. Ay, ala, awagan kanto. Takasaritak pay ati asawa. Narigat mo't no siya klaang ti agdisdesisyon iti dayta. Makikuyog ako makankan nga agpasyudad, manang. Ay, agsarita kami pa iti asawa, kunakmet. Yawag kuntuken ka, ti mapagsaritaan mi. Sige nga rod, manang. Aywan, ikanak mga rod iti panggatas kan pangdaya per ti anak ko, please. Oh, adtoy, pasensya kan atan ni. Inikak datatang kenanang, iswa day talat na batin. Ay, dakkalabanag da ito yan, manang. Sangaribo ko naman. Thank you, manang. Nanang, inikan na kayo ni manang itikwarta tayo. Saan? Wine, apay aya. Kaano kayo ang makitsendangay? Ilakaman yung tuman iti diaper kan gatas ti apo ko yaw. No, inikan na kansama at ni manang mo. Kaslada mo inyawat na keng kaakwarta. Manumala day jay ngay, sang-sanga gasaut. Naibus ka no ti kwartana, taintad na kada kayo kan ni tatang. Malaala nga raw, tagumatangak to, no agpaili ak anak ka. Patpatsem mo't na dyan anak mo. Gat no nakitak dyan intad ni Lila kwartana, sangaribaw. Anya, kunana sangagasaut. Sangaribo nga raw. Patpatsem to mat amin ngay bagana. Kat amom lang arunay nga daul-ulbod na yung anak ta. Ay, oo na yun day akamel. Kita am kat rimwarmanan, hindi ada kwartana. Napanan naman ngatan, kaumali-umain. Ay kita mumlatan napan man siguro, ni tayan na kita'y pada na sumusok-sok iti baraha. Ay, anyan day akamel. Saan ngagbalbalaw? Adalang arod anak nan. Natangkir mo ti ulo na no mabagbagaan. Iso pa iti makaungat no kwa. Agdumad ay ti ugali ka ni manang na alila. Nasingsingpet nga adayo ni Lila ngam ni Camel. Talaga kasta dagiti agkakabsat. Saan nga agpapada ti ugali da? Adalatan nagdumaan da. Una ngam nakaro na niya Camel. Natangkan ti ulo na. Di naamaw ti maanawa. Ket sika ano alam ti kabsat mo diti balay. Tapno ada ka doon ni Nana Sally. Ay ket awagak nga ro din na ti kabsat ko. Nagtagulit mo't ngamin. Chat at chat kanya. Ket ayabam nga ro din Malangarod. Sana bale. Tana ko na namat nga uray manulat itid ko ken ko na. Basta ada ka no pang diaper ken paggatas ti anak na. Ay ket sweldoan talatay ti kas iti sweldo ni Nana Sally, Tulong tan ken ko na reta bakay. Nay, Camel. Agsingsingpot kay di balay da manang mo, Di mo istresan di kabusat mo ijay. Ape ko mga istrisa ngay. Mapangko nga rog tulungan. Kasano ko mga istrisa? Ay na, mo na kan. Adto yan, tayong paalam at walyam, Camel. Ala, idisuyo lat taditan ta isimpak pa nagiti balon na kabadok. Wano jak nga tagbalo na ni tibadok, ta dumawat aklangan kini manang Lila itibado na. Ay, mga lakalatan itibado, tapno sigurado. Di ka man nagpapaaram dyan, Ang mga nomadamdama, sumangpet ka amasiko gumanay. Kano makasapulak iti lalaki ang mangikasar kanyak nga, di mayat. Tapno aday bilang ti anak ko nga amana. Trabaho ti papanampi di syudad, wano lalaki. Katrabaho Anak ko, idyam pailaang ti makinobyaw, tanay, basit pailaang ti anak mo. Kanamangan, no makatumpong ka iti parumpado a lalaki. Isu nga agtanang ka, Di ka man nagdardarasudo sa'y nanakaw. Wan ka di, unay kayo naya. Agsinumbangir matalapayag ko ti marangrang kada kayo.
Panawan dak dito yan. Tapno makaimpake ka na imbag. Ag tinulong kayon kanina na Seli iti trabaho dito'y balay. Camille, when? Wen manang, anya trabaho ngay. Agdalos ken aglaba ti aramidem. Tanina na Seli latan ti agluto. Ngam tulungang mutlaang nga aginaw no kwawan. Ni, adon sa mo ti trabaho kun ngam isaw. Bakit ni Nana Seli? Konsiderasyon mo latakin kwanan Sana bale. Tan ako na ni bayaw mo nga ipadami ti sweldom ken ni Nana Seli. Ay, agyaman ak nga rod manang. Dakkel atulong kanyak day tatani. Awan kadwa ka mang biyag iti anak ko. Kakaasi akmat. Di mo sawan ti kasta, taubing kapay. Adu pa'y ti mabalin ang mapasama kiti biyag mo. Nulakit di, tanagagat kang agtrabaho, mapapintas mo tulat ta ti biyag mo, ading ko. Bakit? Ayan mo. Bakit? Mapay aya, aramid, ijay likod kay. Jack, maawatan ti Riknak, bakit? Maulawak. Nasakit ti ulok. Matayag sa... Ay, Sos! Aglingot kamutan iti nagdadakal lakay. Anyat mabasbasama kan. Ay, lakay! Ay! Oh my God, mapantalaangan ni hospital! Hello, Nanang! Hello, anak ko. Ay na, adda kami dito'y ospital ita. Nagatake ni Tatang Yaw. Anya? Kumusta ni Tatang? Ay, kastoy Saan unay makagaraw? Naimbag na itaray adagos dito'y ospital. Ibagam kan ni Camille, taagawid pa'y laang tanay. Awan mangaw awer iti anak na. Imbatik lang amin kun ni auntie yung nga imay jay anak na. Anya? Ay, sige nanang. Sapay, jak makalangan iti trabaho. Iso ani pay lang arod kamil ti agawid. Sana bale, taikak iti kwarta abusbusen nyo dita ospital, nanang. Anya matan, agbiyahe akmanon. Makapasadot agbiyahe. Kat anya nga rod ngay, talaga akas ta aading ko. Apay, di ka maasyan ka ni Tatang. Kan iti anak mo. Alang nga rod agawid ak no kasta ti kunayo. Mangtedak iti kwarta abusbusen dananang iti ospital, ading. Itin mo kadakwa dawan. Buwan manang. Adto iti 5,000 a pesos. Day talat adda a kwarta ita. Nayunak to no agsweldo ak. Sige nga rod agrubwata kun tagbiyahe ak nga gawid. Ayan ti kwarta nga impawit ni Manang Maw. Amangan nga minuag kurang jay kwarta mi ken ni Tatang Maw. Di kay mamakaururay. Kasangsang pwede tao ngam kwarta dagos ti bagbagayo. Agsubli ak mo lang nga minadagos ijay ospital anak ko. Atoy. 2,000 lat impawit na, taday talakanot kwarta na. Malak nga raw. Isupay ang mainayon iti gastusun jay amam. Malaala, ingkaalaan nun, ti anak mo, ijay ayan daan tem, tayawid mo dito yan. Sige nanang, tadapapanan mi. Nay, papanan nyo man, di mo man nun ibulakbol, ti anak mo. Tila man papapanan yawn. Di talaang mat. Di ka mo madayo. Ikuyog mo manan, ijay sugalanan. Mabit kami lang mat. Pagpaspasyaran mi matan na. Hello, Camille. Kumusta ni Tatang? Mayaten manang. Nakarwaran ni hospital. Sana una makapagnangam dirit sumalatat pa nagsauna. Medyo marigatan labas si tamag na. Ala, tulungan pa'y laida ditawan. Uray di ka pa'y lang arod umay dito'y ading ko. Adamo ni nanang ang mga sikaso ka ni Tatang. Agsubliak di tamanang. Anya? Ala, sino nga iti kadwa ni nanang ang mga sikaso iti amata? Ken iti anak mo? Ikuyog ko na anak ko di tabalayaw. Anya? Alan amanang,
Maburing ak ditoy. Alan, ikuyog kong anak ko. Sana balit ang makatrabaho ak mula tang uri kadwak ni baby. Ala nga Rod, sikat makaam mo. Basta agpakada ka na imbag kadananang kentatang, wan. Kasano nga ron na makatrabaho ni Camille kat inkuyog na mo't tanjay anak na anak pasyudad. Agpilit mo't nga agsubli, jay. Kan impakada na kanaw kan ni manang na. Nga ikuyog nanjay anak na. Talaga ano anya timbaga na. Isulatan ti masursurat. Nga Rod, sa bagay, ada ni manang na amang bantay kan kwada ijay. Patsik adi na baybayan, jay kapsat na. Nana Sally, tumulong ka mo't ang agdalos. Day tamo laglutluto ter aramide mon. Siyak amin tagdalos ka naglaba. Ay, sana ya nga ada nagsasaritaan tayo kadamanang mo balasang kaw. Asyak ti makamong agluto ka naginaw. Si kamot ti nakatuka iti panagdalos kan panaglaba. Marigatan akong atan anda ti anak kong asikaswag. Isa makitinulong ka mo't Ay, nala. Agtrabaho ka nga rodan. Tasyak pa'y lati mga wawiri ti anak mo. Di nakakayat ti anak ko. Si kalatan tagdalos taw awirok ti anak ko. Sana balay, nakalaba akon. Malang arod, balasang ko. Manang Lila, pasensya Diyak pa'y lang makatulong iti trabaho dito'y balay tani. Napambar mo ti anak ko. Isa apakibagantuman ka ni Nana Sally. Tayson ti makamong aglaba ka nagdalos dito'y balay. Sana bale, sana kung ngagpasweldo manang. Ti importante, libre ti kanan may iti anak ko dito'y. Uray tumulong ak tulatan nga aginaw no ko Sige. Ngamne, kita numawayaan ka. Nukas jay anak katurog ti anak mo, gundawayam mo't ti mang tulong ka ni Nana Sally. Takaasi mo't. Wen, manang. Pag-eskwelan ti anak ti kapsat mo, Lila. Pag-eskwelaan na nga. Dito yun ta isuntumot lang nga adada ditoy. Dimot kayat ni Camille ti agawid ija probinsya. Ay katuwa na. Tulungan ta ti kapsat mo takasimat. Ayun nga Rod. Agyaman nak Erwin ngamin nakasingsingpet ken man nakaawat ka. Ay na bakit? Basit la abanag dagita kanyak. Kabayatan ti kawan palat trabaho ti kapsat mo. Pagadalan ta ti anak na. Nana Sally, aglaba ka kadiita? Inton bigat ti schedule kong aglaba Camille. Agdalusak ngamin ita. Anya? Agdayamat kasta. Dapat, everyday kang aglaba. Pakilabam ko matikawas mi iti anak ko tani busy ak. Agsapsapulak ngamin iti trabaho. Mala, irwarmon dagiti kawas mo. Iraman kunto alabaanin ton bigaat. Rumuarak ko mamanang, tay nakmanan nagsapul iti trabaho. Ngam naibusin ti kwartang intad mo kanyak. Manuti ka sa pulam aya, Camille? Uray 2,000 kumatan nagastos mo ti rumuar manang. Kanigatang kumuta na itigatas ti anak ko ti daduma. Sangaribo pa'y lati maitid ko. Syaktong ti gumatang itigatas, Camille. Ang apay, aging gaita, awan pa'y nasa pulam at trabaho? Awan pa'y nga ron manang. Nagrigat mo tagbirok iti trabaho no kasto yung awan na ilipas sa kurso. Tulungam latan ni Nana Sally dito'y balay. Total, saanan ang masapul nga aw-awirin ti anak mo? Basta agsapul ak iti pagtrabaho ak manang. Saan ko alin niya ti para balay? Hello, Camille. Kumusta kayo ditan? Nakasapul kan iti trabaho? Saan na masapul nga agsapul ak iti trabaho nanang? Uray tadamo ni manang amang tultulong kada kami nga agina. Anya? Ay saus, apay, di ka mabain iti kapsat mo. At trabaho ka mo tamakitinulong ka anak ko. Kat tumultulong ak mga gininaw. Pasaray agwalisak pa no daduma.
Kay, umdas nga rod dayta, nga itulong mo. Agtrabaho ka di mo ipanamnama amin kun ni manang mau ti panagadal ti anak mau. Awan nga rod master kan. Jakmet kaya ti babaw nun ta nagrigat. Ay, opisina ko mati kayat ko pagtrabahuan. Ngamawan mo na ilupas ko. Oray sales lady ti tan-ano isaw. Masadutak nga rod. Makabanong ti ka sa trabaho. O sige nanang, bye. Ay mabit lang. Hello. Na inidupnan. Pagdinata ka man, Camille. Saan nga mo damanang kung adan nobyok, Darren? Ang mga noong tandak. Apay, ipalobos mo nga ron. Adan bukod mo apanonot. Apay, paritanda ka amang kinobyo, kasta ka di. Ay, kwa. Agdinatan. Sumaronon tong di kasar. Agor nung tapay. Pag naadanta kumangay, anda ka di balay mo apag naadanta? Oray di probinsya. Ngam, yakaya ti agawi di jay. Dito yung syudad, ti pagyanan ta. Kat, anya nga rod ngay? Ada nga rod boarding house mo? Awa na, ta makipagnanayodak lang iti balay ti gayam ko. Kat pagyanan ta nga rod ngay? Dakkel samat di balay ti kapsat mo, di makipagnad tayo jayan. Ha? Ay, padasek to ang ipakada iti kabsat ko no umanugot. Di mo na nipakada, basta isangput naklat tayo jayan. Tapno awanin maramidan na. Anya? Alang nga rod agawid tan iti balay damanang. Total, nasingput-mut kanyak ti kabsat ko. Dinak mo ila matiis day jay no agriga ta. Camille, awamot siguro ti makunam kanyak. Pinagnaid kayon iti nobyom dito'y balay. Ang apay ngay nga aging gaita, di mo't agtrabaho ti nobyo mon. Awang mo ngamin masapulan na trabaho manang. Uray kumano, tumulong kayo iti trabaho dito'y balay. Kaasimot ni Nana Sally, nanayunan pa yun ti asikaswen na dito'y balay. Kat tumultulong ak mga gininaw. Agluto ak pa'y no daduma. Ladingitek Camille, ngam tangay addan ka din nam alalaki, nasaysayaat no lumasin kayon. Ha? Awan na mo mi apapanan mi manang. Agsapol kayo, iti pagabangan nyo. Tapno mapilitan kayong agsapol iti trabaho yo. Tapagbayad yo iti abang yo. Kunak man no napatagak kan kakabsat ko. Apay nga akasta kamutan. Saan apa nang ibuyboy ading ko? Ngam adun tinaitulong ko ken ka. Anyat kayat mo? Agnanayon latta na kasta? Amang namnama ka iti itulong mi ken ka? Kasanon noowan kami. Kasanon ti biyagyo nga gina. Sadyay nakirelasyon istambay pa eh. So pasensya kan. Hanggang nasaysayaat no lumasin kayon, Camille. Lumasin, di lumasin. Tandaan nam dito yung araramidam itamanang Ti pa nang papapanaw mo kanya kakabsat mo. Awan asim. Manipo dita. Saan ta nagkit-kita? Ay, nabang-aran akpay diawanan da Camille dito'y balay lila. Ay Nana Sally, pasensya kayon, Juan. Itaak lang amin anaikan iti turod amang papanaw iti kabsat ko. Diyak ngamin kaya ti naramid na. Ti panangisangput na iti lalaki dito'y balay. Ay, katimaday. Di mo ti makitinulong iti trabaho dito'y. Sapay nagrawat ginubyo na. Sa numalpasamangan, panawan na latan ti panganan na iti lamisaan. Ay, nalala, sana bali taawandan Nana. Tapno makarik na da iti rigat, ay agpursigida ang agsapol iti trabaho da. Kordamon, Camille. Kurang tininom ko. Anya kamutan? Amom ngawan makukwartak, dawatan nak. Pangala ako may ti kwartak ngay. Pumanawak mo lang aro na. Aw magayang may ton mawartak. Papanam ka rabin.
Ang subliya kita ng tibarkadag. Naimbagi dyan, talibring inom. Kastamlata ka na yunan. Awan lang arot trabaho mon. Artag ka pa'y. Sumanaw ka man. Ita ka man lang. Sige, pumanaw ka lang. O ready ka ng subsuble? Camille, ala, nakalagip kayo mo't malaala. Sumrek kayo, iti ka na ka. Agyaman ak manang. Sorry manang. Amo ka na sa irtirik na mitikal labas, gapoy timbagbagakken ka. Aklunak ngay didamo, nasakit tinakam ko, gapoy ti panang papanaw mo kada kami. Ngamita, naamiris kong tibidot ko manang. Kat, kumusta kayo ni tinobyom? Awanan, pinanawan da kamin. Ngam okay lang, tumulaang. Okay, anya ti planom ita ading ko. Agpatulong ako mamanan kan kamanang, taaga brodak. Ha? Agbayad ak tumutlaang no maka-brodak manang. Sige. Ikan ka pa'y iti may sa at tiyansam, Camille. Kasanong ti anak mo? Ibatik ka da kayon amanang. Da kayon kanimanong ti pangital kakenkwana. O sige, makaamu ka, Camille. Lakay, agdalus ta dito'y balay. Tagawid ka nun ni Camille manipod abroad. Ha? Kastaya. Kaano ka na? Jak amaw. Basta kunada nga itaalawas. Agkukuyog da kadalila nga agawid dito'y probinsya. Ay na, nagsaya atay na. Nay, nalugan na nagsardang itibatog bakay. Ay, nagpaisaw. Umay kalakay. Inta kitaan no asino dagita. Hello, Tatay, Nanang. How are you? Hello, Tao. Ay, asino to'y kadwayo a puriner lila, Camille? Ay, nobyo ni Camille, nanag. Anya? Ay, kastaya. Paya di mo imbagbag ang adagayang puriner anobyo mo anak kaw. Tap na masurpresa kayo nanang. Nagawid ni Jan dito Pilipinas to may nakano pa kasaran. Tapno mayawid na kiji pagilyanda. Anya? Ay na. Nagsaya atin. Ay na, kamaudyanan na. Maisim pa mo ulangan tibiyag mo anak kaw. Nakasapol ka mo ulangan iti talaga para kin ka. Wen nga rod nanang. Jakmat ni namnama ti kas ti agasat ko. Nakaragrag sakak. Takas ka ni Jan ti impay ti Diyos kanyak. Nakasingsing putlaunay kanyak. Kada kami iti anak ko. Ay, kat. Oray da kami, anak ka. Ay, maragsakan kami magparakin ka. Malaala, sapay ko taag na nayunan, ti kinaragsakyaw, anak ka. Anyat gagara minsan? Insan Elmer, bumuludak man pa iti 2,000. Bayadak tumitlaang. Ay saos, sapay imbang kokte kwarta ko ninsan. Limagasot lo ti ada kanya kita. Ala ison ti itid mo kanya kinsan. Buludak pa ilangan niya. Ato insan, pasensya ka na. Nagdiretso nga ni bangko ti kwarta ka. Agurorongak para ti panagkasarmay tinubyak. Apay nga na si katyag problema para iti dayta insan. Parparigatam na ti bagim. Padakmot ngamin nga awan trabaho di nobyam. Pudno na pintas. Awan mo trabaho na. Awan maparigat kanto amang biyag iti pamilyam no kasta. Ay talaga kasta at lalaki tagat nga rawid san. Nata ati mang biyag iti agbalin to pamilyata. Oo. Sa balikan niya ginsan. Uray saan anapintas ditan.
basta da trabaho na, ayusain. Ha? Anuam ta napintas, no saan ba't ngagsuswildo? Ay awan maparigat kay ti trabaho no kasta kasinsin. Narigat ti panagbiagitan, iso masapol nga agbalin tayo awais insan. Okay, bye, mahal. I love you. Adaman makilkiligan ako nak. Apay, papanan nyo manan itinobyom. Umay nakanusukunan, Mia. Ay na, mapan kami mga inji restaurant. Okay. Kumusta nga iti ada boyfriend na agwapo? Ay, mayat nagragsaksi ka. Feeling ko kat siya kon ti kapintasan na babae di tirabaw ti daga. Ngamin, guwapo di nagbalin a nobyo. Ngam, ibagam man ti agpaiso kanyak, friend. Iso ka diya talaga ti nagharem. Wano si ka? Anyamot day ta sa lunsod mo, Mia. Siyempre, iso Ay, pasensya kan Ellen. Ang madamag ko laang Ay, di ka ko mamasaksakitan Ang kasla imposible nga min nga arman na tikasken ka. Ay na, amo kunti kayat mo asawan, Mia. Gaputaan dayo ang natataar ni Rio ang maidilig iti rupak. Saan na ka may bagay kan kuana, ta saan na ka napintas, kasta ka di. Kwa, friend. No kayat mo ipakita ka amin kan kadagiti conversation me. Tapno mapanagnagam nga iso tinagaram kanya. Ay, saanan, Ellen? Mala, sapay la ko mga road, tamatagi na yun ti kinaragsak yu itinobyom, Ellen. Kasanungay, agawid ta ka din, Rio. Nalpas tamad tan anangan. Wan Ellen, ang agbayad tapay. Wan kaya, limagasot kayam tayo na itugot ko akwartak. Mabali na bumurod ak pa iti pangnayon ko. Ta amangan no agkurang. Ha? Ay, wan Adto ti limagasot, inayon mon. Ay di amanak Ellen. Pasensya ka na. Di bale, bayadak to. Ay na, saanan? Share ko daytan, Rio. Ha? Ay, nagyamanak nga rod Ang no dasukli na, itad kumutlakan ka. Ay na, kundi date ka nga mawamot trabaho, Rio. Oray tamang opisina mat denobyak na nang. Agsusweldo iti binulan. Kat, gaputad da trabaho tinobyam, awamot tan planong agsapol iti trabaho. Agtrabaho ka mata, tapno sana nakababay ni Jay Nobyam. Imbagak mat ka ni Ellen adjablesak. Ang kinayat nakmat lata. Tas siyempre, guwapo to'y anak yun na nang. Daytoy ti armas ko iti biyag. Jakamukan ka. Kababain ka iti kasta nga raramidam. Kababain iti pakay kamangam to. Anya lagsawandakan kan ngay no jables ka sumango kadakwada. May mayat kumamalang no adama ko na trabaho. Awan nga ron ti mayat ang ma-applyan na nang. Sana bale, taagabrudak to. Mangal alak la iti timing. Namin nanon nga imbagam ti kasta. Namin rebonsan. Ang magpatingga ka malay ti sao-sao. Aksyon na Lumakay kan nga mawampay lat urnong mau. Kasano ngay no mga sawa ka. Anya to sa ramin to nagkasar ka ngay. Sana siya tiyag problema iti dayta na nang isuda No asino tiyag da trabaho ken kwartana, iso tiyag gastos. Nang, agkasar kamin ka ni Rio. Ay saan? Jak kayat dayjay a Rio para ken ka anak ko. Agbalin kala ada ka kaase iti sidong na no iso ti pakiasawaam. Ay ayatak ni Rio, nanang. Amaw ka naawis kala iti kinataer na. Iso kasta ti kunam. Ngam, anyat maalalam iti kinagwapo no sadot met. Kat agbalbaliw to Gumagat to. Nang runa numadaan kamin to iti anak. Aguray pa'y deta kasar-kasar. Ibagbaga kun anak ko. Agtuok kanto no dayjay ariyo ti pakiasawaam kunakmanen. Napadas kun ti kasta. Iso nga amok ti mabali na mapasamak. Agsaukay man ako nakon. Kadagpay sumay.
Idi sakbay ang nagasawa kami iti amam. Adda idi imuna ang nakalive-in ko. Sadot ang lalaki. Gwapo nga agpaisaw. Ang may na nakagingin at titigtig na ina. Ultimo mangilaba iti prip na di na pa'y maaramid. Pudno naanusak idi damo. Ang midyag baybayag ay awanan. Napalinin akal baryok na jay. Narigat akabalay ti sadot kunamsa. Basta, ni Rio lang tay ayatek. Iso ti kayat ko apakiasawaan. Awanan ti daduma pa'y. Makamo ka nga rod. Ang pasensya, tadyak kayat nga agkasar kayo. Kasano kami nga rod ang makapagganangay no diyo kayat nga agkasar kami. Ay, baka mo kayo mo na. Problema yun ay tan. Ay, agden na talatan Nauray saan tapay ang nagkasar, Ellen. Kapilitan Tadimot kayat ni nanang agkasarta. Nakapilpili mo't dadya nga inam. Iparupa na launa ti di na panangayat kanyak nagbali na manugang. Kunamod lang prinsesa kamot nga anak na. Pasensya kan, Ellen, Ang mading amin tinakam ko itar aramidan ti inam. Kunamot lang asino kamot na nakapintasan. Takas jacket din ti ibagbagana. Pagan anok kumamot nga agbalin akatugangan ngay. Ala, baybay amo ni nanang. Di mo ni kaskaso. Panunutan takit dino sa dino ti pagnaagdanta. Jak kayat ti adda kabalay na. Jak kayat ti inam akabalay. No kasta, ije balayo ti pagnaagdanta. Saan? Jak matla kayat akabalay ti inak. Tas sa umot la sa uday jaya kas iti inam. Pagnaagdanta nga rodan ngay. Agabang tan Oray ta damot trabaho. Oray din nalakala ti abangan ta. Tapno saan ta amarigatan. Sige nga rod, Rio. Ay di amanak man na, Ellen. Yamin, oray jablesak, kayat naklata. Uwan, sigud mat nga amok dayta. Taimbak pa kaunamon nga imbaga dayta kanyak. Di kanto nga ta maupay kanyak, nga oray awan trabaho. Uwan ka di ka madanagan. Agdali na agti panagayat kuken ka. Ket no addanton anak ta, oray agaw awir tula ang taramida mon Baya ama siyak trabaho. Ta para balay kalatan, Rio. Ken, kumusta nga iti adda ka din nana, Ellen? Naragsak amiya. Nasingpot mutla ka di dadya Rio? Kuun saan la agwapo, nasingpot pa. Ay, kat nasaya at nga rod ano kasta. Ngam may mayat kumamot laeng agkasar kayon. Tani, agdenden na kayon. Awam pa'y urnong ni Rio, friend. Kan may saan matla kayat ti ina ka makikasarak kan guana. Angam na dala kwartami ako, ilimad min ati pa nagkasarmi. No kasta, talaga adi na kayat ni Rio aparakin ka, Ellen? Wen nga rod. Di kidagyaman ta da nangayat kanya kakaskin ni Rio. Dandani ako magbaakan kat. Nawan ni Rio nagaram kanyak. Rio, agriin ka man. Rio. Apay, Ellen. Bumangon ka mamat. Si kamamot agluto iti pamigatan. Tapno saan nakamala daw iti trabaho. Kanya ka mo dun. Dahil talat iririing mo kanyak. Kay imasan ti turog, disturbon nak. Inkagluton, tay turog ka pa'y. Nasa papaya pa nagriing tigas ti nga oras. Ay, handa ka mo't gaya man, Ellen, bakit? Apayan niya turasan. Ay na, unay matikas tang aramid mo, Rio. Malaman ngam kariring mo pailaan. Napanugak nga rod itay, isa naiturog ko. Ala, samrakan. Anya matan. Anya ko matipa ka banugam ngay. Nabanugak ang nagtugtugaw ang nagbuybuya Makabanug mo't nagtugtugaw kahit kunamsa. Ay, diya kamukan ka. Kastamla ka na yunan. Tunggal sumang putak dito'y balay. Kaririing mo. Sigurado, di ka pala nakainaw kan nakaluto. Ay, saan pa ya talaga, Tabi si ak itay ngagbuybuya. Ado nga minti binuyak a live aboksing. Kain ka nga rin agluto na tanim mabisina kon. Madamdamamat basit tanay, kaririing ka. Agmurmurayak pa yung matibasit
Oh, Riyaw, agring ka man. Nay, ada kayo ba't gayam na nga? Unay matikas ta nga itsura mo na nakaturog dito iso pa. Nakalukat to dagusyaw. Hinton sinarak da kadagitag tatakaw awanan na. Nakimus kumami na nakagawaan nyo dito. Kasla kalamanti ka maturog. May turog kumatan tinagboya ti live aboksang. Kastalatan taramid mau. Agbuya, maturog, mangan ka nagsikawil. Ay, mayat tibiyag mau. Kasla ka senyorito dito dagusyon. Anyat gagarayo aya. Apeng imay kayo. Oray kumano mangtid kayo iti kwartayo. Imbis na siya kumati kami ti kwarta. Saan tasi kamat ti dumawat kanyak. Di mo latultuladan di kasinsin mo ani Elmer. Naggagat ngagtrabaho. Pasaray ag overtime pa ngagtrabaho. Tayor urnungan na ti panagkasarday tinubya na. Ido madak kanin San Elmer. Taagduma kami ti prinsipyo ti biyag. Di kay katagyaman ta nakatumpunga kiti profesional nga asawa. Saan na marigatan to'y anak yo ngagtrabaho. Naa. Hey, bumangon ka kaditan. Tayong kagluton. Tapno no sumang po di asawam ka day talamangan mataramidan nan. Naimimas ti luto na. Sana bale, ta adopay tayo kilaban. Nalalaing di manugang yung agluto ngam siya. Ay, anya matikas ti pagtaanganan. Kada sumangpot ti tao nakawarwara. Naggulo. Di ka pa'y makadalos mo dito'y dagusta. Nagbasit lang arudan, di ka pa'y makaisimpa mo, Trio. Di ka agungat Ibagam iti nasayaat. Kan di ka man kasla kalaingan nga agsasaw. Ta sigod mo't nga amom, asaan ka man nagdalos iti balay. Anyat amok di tangay. Kat, kastamlata ka na yunan. Nanyat ti ugalim iti baro ka, awawita, maging ka lumakay ka. Di mon baliwan ti kasta nga ugalim. Panunutam ko mamot, Rio. Mabambanugak nga gap-gapoy di opisina. Kalpasan na, nagrugit abalay ti sang putak. Ay, mangilngilaw pa dagiti plato asaan na may inawan. Siyak pa'y tagluto. Ultimo aglaba, di mo pa'y maramid. Amang ano ti kayat mo, yalaan ka pa iti katulong mo. Ala, aramidag amin na kita. Basta tangdanan nak. Anya, pailang. Una, parehas na matlaang no mga laki ti babaunan. Tangdanan matlaang. Isasyak langan at ipangtadam iti itangdan mo. Anya? Ay, nagsakit ti sikat ko nabanuga ka naglaba. Nagrigat naglaba. Inakagtrabahon, Rio. Tay tangdan ko naglaba. Di mo lipatan nga ibatay. Kan nagdalusa kita kinirkirak amin arugit iti suli. Kan nagluto akpay. Kan sinibugak pa iti basit ang masitas mo. Aday tati kwarta. Sige, mapanakon. Kan wan gayam. Kita am tuman no niya ti remedyo di tawa di kusina. Naikatsamo di may sa bisagranan. No ka ba ila masukatan ti bisagrana, sukatamon. Ikanak nga rod iti igatan ko iti bisagra Antoy. Kantay tangdan ko amang nyaramid ngay. Sana kaskarina ti paparamid mo. Isa tangdanan nak Tay sumat lang. No iparamid mo iti sabali, tangdanan mo't lang. Agawid ka din, Mia. Wen tapa nag-aawid mo tan Ellen. Apay, ada ka di pangawisam kanya? Awan matkit di. Ngam siyak kumati umay pay la balayo. Umayak man pay lagis tambay ijay, friend. Agpalabas sakit ti oras si balayo. Ikat, wen orayon nak nga rod, ta isimpak laang jay table ko, wen. Mangrabii ka dito yan, Ellen. Ado ti linuto ni papang amakan. Ala, nakababain, Mia. Agawid ako no madamdama. Di ka kanya agbabain, Ellen. Nabayagan nga kuy-kuyong kayo iti anak ko. Mabain ka pa lang. Ala, sige nga ron, tata. Sige, ta agao ako. Ta mangan tayo kitde. No kasta, ni papang mo ti para dalus kan para luto dito'y balayo, Mia? Wen Ellen, ay na, edi si bibiyag pa'y day di mamang. Ati wen ani papang nga agtrabaho iti yung nagtibalay. Mas taawak ngamin. Nagdalos dito yung nagtibalayo.
Damo ka kada katulong yung amawan mo't kayam. Nasingput ti amak, Ellen. Nagagat. Kat no ilablabaan nakpay. Anya? Wow! Naggasat ka matan. Tada mangilablabakan ka? Wen nga rod, friend. Naswerte ak. Ken, naswerte mo't day di mamangko. Ngamin, saan apulos ngagtrabaho dito yung nagtibalay. Ni papang amin. Kasta aya. Ang amam, kasla sana lumaklakay ti amam. Kasla inauna lakabsat mo. Wen nga rod, ado ti mangibagbaga iti kasta, Ellen. Baby face nga min talaga ti amak. Naimbagman ta nakalagip ka ang nagawid, Ellen. Kunak no nang lipat kan. Ay, umayak man ag-relax, nanang. Kas laki mutong kamay, anak ko. Gapon samot iti konsumisyon daytan. Aglalaukan, nanang. Gapo iti asawa man niya. Ibagaman ti agpaysukan niya. Aklonat, nanang. Uwan. Grabe ti kinasadot na. No adaramidan na iti yung nagtibalay. Agpatangdan pa'y kanyak. Makitam. Di husto ti kunakken ka idi. Naimbaglakit din tadyak imanugot nga kasar kayo. Anyangay. O di mapamniknikam itan dagiti imbagbagakken ka iti kalabas, anak ko. No nagsweldo kan, ikanak mo itanay. Kakaasyak amang ilablaba iti kawas mo. Ay, masapul pa'y laayatang danan kakawang mo trabahom. Kat dahito yung arudan ti trabaho. Ibingayan ak mo iti sweldo ma. Tapno nagagitak nga agdalos dito balay. Kas kada agluto iti lamutam. Sa anak pa nagsweldo. Nadelay ti sweldo mi ita. Sika pa lang arot ti agluto Masadutak. Aginanak mo. Rabiin. Ngam awan pa ni Ellen. Ayan na nga tan. Di na mat-replyan ti text ko. Awagak man langan. Hello, Rio. Ayan mo ngay. Rabiin. Awan pa'y naluto amakan. Mabisina kon. Ay, kwa. Adak dito balay ti katrabahwak. Makipanganak dito yan. Isang agluto ka ni ti kanam. Kandi na kurayan ta mga makiturugak dito yan. Anya mo't tikas nga aramid mon. Kasla ka mo't balasangan. Apay dinak pampanunutan nakabalay mo. Nene, malublubot magaan ti cellphone ko. Agof dito yan. Hello. Ellen. Nagloko na dya babae. Sumangput kan to lang. Dakas ka kanyak. Anya? Saan na nagawawid ta asawa mi jay dagusyo kunam? Wala nang. Talo aldawan. Nene, apay ngay. Pagawawidan na kanungay. Ije kano pala iti katrabahuan na nanang. Apay nga tangay. Ay, amangan no naumakan kan. Amangan no dan kasukat mo anak ko. Imposible Maaramid na ayat imang isukat kanyak kat lavnak day jay. Makasarak pa'y ayat ikas kanyak kataer. Awaran. Siyak lang tinailawan kan kuha na agwapo. Mamom nga raod. Apay tanggal mo ay atirik nana. Ura sino mat siguro babae ti agsaad iti biyang na talaga mauma. Ura man gwapo maamin na gwapo no sadut kamot. Awan serbina Rio. Hello, Ellen. Apay nga yakas ta tiyar aramidam. Ibagam no naumakan kanyak tapno amok tiyar aramidag. No sinaanak, ayos lang. Awan nasakit bakrang ko. Sigurado ka Anyat kayat maasawan? Ay, kwa. Lading itak Rio. Ngam agsina talangan. Anya? Sumapol kan iti sa baling asawaan. Diya ko nagawid di tadagusta. Tadan sa bali apag naadak. Apay nga yakas tati ibagbagam. Kunam ay ayaten nak. Kunam di kan tumauma kanyak. Sorry no, Jack matakdiran dagita karikan ka. Ngam tao aklaang Rio. Ngagpatingga ti pasensya na. Sorry Ngam saan ako na naragsak iti danam.
Isasardangan na ko nga wag-awagan. Bye. Hello? Ellen? Hello? Mia, ada ka di pa ni Ellen dito opisina nyo? Ha? Kwa? Uwan, Gido, honey. Itay ka kadipay nga guru-uray di tiruar. Ha? Saan matunay, honey? Eksakto lang. Anya ti kaya tasawon na ito eh. Rio, please. Di ka kumagis kang dalot ito eh. Agparbang ka. Di mo't nagsina kayon ka ni Ellen? Awan nga rodon ti karbungam amang riribok kan kwa na. Nanang, Anya nga, di husto jay kunak. Nauman kan ka ni Elaine. Kampante kalaunay nga may napagpatpatayan na kalaunay. Ang aman niya nga ay pinanawan na kan. balang kantis na dya babae. Idarom ko. Insukat na kitilaklakay nga dayong amsyak nanang. Inalilaw nak. Agdarumak. Anya kumatilaban mo iti day takit saan kayo mo ta nagkasar. Nanang, Agbalbaliw ka nga minan. Agkagagat kan. Agtrabaho ka. Tapno inton mga sawa ka manan sa andakan nga isukat. Angam no kayat mo ti may suksukat akanayon. Ala agsadot-sadot ka mo ta kanayon anak ka. Nay, anya man dagita ginatgatang mon marsaw. Nagadumanan na natnateng. Kadi pala naibus dagitay nateng ijerep. ay kat maibus to ah. Mabiit la maibus dagitaw eh. Tra amumat nga isulat sidsidak dagita natang. Nateng amin na nakarga jerep. Nateng kan prutas. Awampay karni mo tagatangam. Ay, kumatang kay ti sida makarnin no kayat mau. Amumat ajak agsidsiday ti kakasta. Ta ajak kayat ti agsakay. Ay nakasapulan mo lati bagiti karne. Agsida ka mo't auray sagpaminsan lang. Agsidsida akmay. Ang may sa piraso laang akaslatangan ti kadakkel na. Kita ket ubing tilangak. No idilig tirupan di tirupak ket kasla manang ka iti 15 atawan. Kasla anak nakpay kid din ah. Ha? Agraramang ka mo alaklakayan mo't. Feeling mo laang dayta? Ken kita nagpigsaak. Uray senyora kaon ngem kabalak pala ti agtrabaho iti nadagsaan. Ken makaputo takpay iti 5 no agbinulan ka pay siguro manay. Ha? Nagsao damanan? Ha? Agpatpatinggamit la iti sao-sao. Aramed ti pakakitaan, Marso! Ha? Nalpas ka na naglabaman ay. Inkagluton mabisi na kaon. Ay na, agaw-gaw-gawak pay laeng. Nan, sublatan ka ditan. Nakabaybayag kang agunkunay. Awan nga minti exercise mo. So akas na. Di naklamatultulan. Nagpartak ti gungunay ka. Nasustansya nga may nagitikan ka na. Tas daw gaw-gaw. Napartak ti garaw. Na, No nasustansya nga mintikan ka na. Pumigsa ka nga agtrabaho. Kat pumartak ka nga gunay. Ala, inkalutunan di inruar ko anatang. Mabisi na kaon. Siyak dito yan. ay unay ka dagiti adingwanan aya, tagliwarada iti basura. Ay, adaman mawalisanan. Unay mo ti kasta panagwalwalis mo manay. Nagbuntog kang agwalis. Siyak ti masikura na mangkit kita iti kasta agaraw mo. Ay na, aday ta ka manan. Dilaw ka man na dilaw ditan. Gagangay ti bakit Bumuntog ti garaw no mapanan ti edad. Ay, sus. Depende dahi tayo ti tao Kastaw ti agwalis. Nan, yag mo na ta. Kastaw Kastaw nagpardas na na mo ta buntog mo manay. Di ka nga minagsiday ti nasustansya. Nagrawat ka pa iti karne kung nasasamay. Managap-apgad ka pa Nala, ituloy mo nga rudan tagwalis. Tanda pa aramida ki jay kusina. Marihuanay, gumatangak pa iti asukar ken kapay. Ay, mabit laang pare Marso. Ay na, unay mo day ito nga uyukan naggatal ti karabugom ko. Ay. Mabit man lang.
Apay, agsakit ka maray. Mangrugrugi nga rod sa titrangkaso, pare. Ngam agimbagak mo't laeng tanag tumarakon. Ay, sos, no kasta nga agsakit ka, irikip mo ato'y isturmaw. Ha? Awan akaram dagiti customer mo, iti kasta nga aramidam. Agiwaras ka mo, iti virus. Ay na, saan mo't pare? Saan nabali ta agag-agasak? Ure pay. Ay, jak pala nga rod gumatang maray, ta delikadaw. Narigat ti maakaran iti sakit. Di ta pala bangir nga istor gumatang. Pasensya ka na, jak kayat agsakit. Kakaiso na ajak agsaksakit. Ultimo pa natangkat sa anak amatamtamaan. Ta amok ngamin nga alagaan ti bagay. Ay. Sige, mapanakon maray. Gumatang aktumanon dito, nunaimbagan kaan. Tanangam mo't basit ti panagsasaom iti sabali at tao marso, takababain. Ibagbagadan anak artika, gapoy tar aramidem, takarugit mo ti pada matao. Liklik-likak laang tagsakit. Apay sika, no adda kaabay mo amasakit, di mo kit adaywanay. Kayat mao, ti maakaran iti sakit da. Sana kasta, ngam aglablabis ka mo't. Pati ni Mari Juaneng, karugit mo kano pa yan nakasarita. Italang na dya, masakit nga raw. Jak pa'y kayat ti matay. Isa jak kayat ti agsakit. Ay na, uray kasano, ti panaganad mo no talaga chimpo mon ti tumangad iti barsa nga, di mo mabalin alapdan. Depende da iti tao. No abuswam ti bagay, bay am ngagsakit, talaga amatay ka. Ngam no ammom ataripatuan ti salon at mau, umatid daw ti biyag mau. Sige, mapanakaw tanay, aldawan. Sa paag man tagpasada itatap no makaaduak. Nay, kita manan ti panagmanehom di ka manan agbalin na kaskasirawn. Aginayad ka lang agmanehaw. Makapatuok tinabuntog ngagmanehaw. Kasano ang makaaduak iti mapasadaan no nabuntog ti panagmanehaw. Awan bambanog no kasta. Papanam na narita. Itulod nakman ni Ili Marso Barok. Mala, lumugan ka nga ruda yung tamapantaan. Ay, di mo partakan tagpataray Marso. Unay kamatan. Kumpot kayo lang nala. May mayat ti kastaw, makadanon tayo adagaw si di papanantayaw. Ay, na, tumayab ti karkarmak, no kastoy lang. Ay, isang lang mo dito yan, bumaba akong. Basta kumpot kayo na. Nalaing ti driver to yung naglugaran niya. Matuo ka ngagmaneho itinabuntaw. Kapat! Unay matikas dya pa nagpatpataray yung tatang. Napalabas kayo manan idikalman. Kas lakim maro matikin na kaskasiro yung agmaneho. Ay, dayta ti pangkitaam. Akabayatan na lumaklakay to'y amam. Pumigpig sama at ngagtrabaho. Umingamin teriknak. Isa pumarpartak mo titigtig na ikaw. Delikado tararamidan nyo tatang. Makapadanag kayo ma. Ay na, veteranon a driver to'y amam. Tesa anak kaw. Awan tirong ba nga pagdanagam? Tatang. Kita mo to'y kudil ko Kasla kudil tagtawon lati 40. Super healthy ngamin amin ngay papaunag kao. Dayja iti mang papaubing kanyak. Tay kunada nga runain. Ang gulay, pampahaba ng buhay. Jaktay ngamin kayat ti matay anak kao. Isungag papaubingak. Dagitay lang nasustansya ataraon ti kankanag. Kanayon ti panag-ersisyaw. Ado nga rin ti mangibagbaga kasla inauna kanunina nang ngamda kayo. Dahi nga rin kahit naimbag nga rin. Dahi baga kasla nanang kun jay inam anak ka. Ay, no siya, kanak amin na kayat ko akanon. Bakit ako? Manula atawanan tinabat-bati apa nagbiag ko. Iso nga ipapas ko kit ditimangan iti kayat ko akanon Agpada ta iti kapanunutan, Mari Juaneng.
No talaga, chimpo mo ti maustal, chimpo mo na talaga. Wen nga rod. Ngam nila kay mo. Madlaw alaplapdan na ti panaglakay na. Wen kano di na kayat ti matay. Feeling na ka bumato dito rabaw ti daga. Patsin na launay, ano aywanan na imbag ti salunat na, umatidog ti biyag na. Malapdam nga rod, no talaga akad deng maun. Nga rod makapasurun nga rod day nga asawak. Agpapaubing. Pasikat pa'y. Ipasikat na napig sa kanulat na nga uray lakayan. Mangibabain day jay alakay. Agbras ka mamat manay. Di kan samot agbrabrasan. Yelo tangipon maon. Kahit agbabrasak mo, inaldaw nga agbrasak. Kasto talaga ti kolor to ngipang ko, yellowish. Wala nga once adila ang ti panagbrabras mao. Ti panagbras ket tunggal malpasamangan. Kita am kanya. Ang brasa kitag sapa. No oras ti merienda. Pangal daw. Inton oras man ti merienda. Ken inton malpas ti pangrabe. Nalabos mo day ta panagbras mo. Mangirarit ka mo ti toothpaste. Kasta ti husto apa nagbras. Tapno nadalo sa kanayon tingiwat. Mamidwa akto pa'y agdigaws iti may sangal daw. Sika nga'y, manmano kang agdigaws. Saan ka managdaldalaws iti bagay? No agsasao ka kung namalan na sino ka nakadalusan dito'y lubong, Marsaw. Pati siya nga asawam dilawam. Ibagbagak laang ti aramidam. No kayat mo ti agbyag iti napaot. Ay wanam ti bagay. Dalo sa makanayaw. Pati nagtakukom. Di mo adalusan. Nagngingisit dahil. Kita man to'y kukaw. Nagdalaos. Ay na. Mansa. Ti bulong da ito'y na imansa dito'y kukuk. Kat no naman saanan. Di mo dalusanan. Bye-bye amaw. Nakasta. Kanun gayam. Agsina taman pa lang iti pagidaan. Ta kalablabat ay ulos kan pungan kaw. Jak kayat ang maakaran iti ang dod jay ulos kan pungan kaw. Tadi mo pa'y malabaan ti ulas kan pungan mau. Kahit malablabaan mo ta kanayon dagi jay. Kanayon nga. Maminsan mo't ti makalawas alabaam. Sakit every other di alabaa. Jak amukang ka. No makisina kay ti pagidaan ayos lang kanya. Awan na sakit bakrang ko. Kay kayat ko kay di pa'y Napanan ni tatang nanang. Wano, saan pa nakariing? Ay nasapsapang agririing dayjay. Alas 5 pa'y laang mapanagjagjaggingan. Talaga naalaga ni tatang iti baginan niya nanang. Naanad ka dagiti ipapaunag na. Kanayon ti exercise na. Ay wana, saan pa'y ngagpuypuyat dayjay Adda oras asursorotan na apan naturog. Mayat mat kititikas jay ananang, tamaya dayo iti sakit. Wana nga maglablabos man. Karugay na pa'y dataon. Tako namalan na sino akadalusan ang nagsasaaw. Agasam ta minuminuton sa mga alkohol. Uray na anad ka dagiti ipapaunag na no saan mo't anaanad nga agmaneho. Awan sarbina nanang. Day tangarog ti dilaw akijamayaw. Sapay sana mabagbagaan no kwa. Nagpartaklat ta nga agmaneho. Matuukan ka nung amin no nabuntog ti panagpataray na. Kat di kay mauma amang bagbagaan nanang. Palagipan nyo latta. Oo man madam. Aliglado. Iti sentraw. Ne. Payakas di ti panagsaw ni Marso iti cellphone na. Ay. Kasla ipitan na ti busis na. Sige madam. Agyan mo na. Bye. Oy Marsaw. Apay akas tatabusis mo? Kasla may ipit? Apay aya. Tilaman manlaw mo mat. Siyempre, no umubing ti rupa, masapol asumurot ti boses. Kahit asino nga rodya kinasaritam ngay. Pasahiros. Arkilaan na kanaw, dahil turod ko ijay kabangibang a barangay. Asino ang madam dayjay ngay? Apay nga mo na tinumber mo. Ay nabayagan, apasahiros ko na jay.
Nabayagan ngagpatulod kanya. Ay, di ka gararamid, Marsaw. Sa nagaputa ubing talangam ka umubing matarik namon. Kat sumapul ka mutan iti adayo nga ubing ngam siya. Ay, agtanang ka. Papananyaw na naimang. Umay kay lumuga na, tay tulod kayo iti papananyaw. Ay, saanan. Jakpay kayat ti matay. Nagpartak ka ngagpataray. Kakaiso na napigsaak pay. Sanak ngagsaksakay. Ngambatayak iti disgrasya. Ay, saanan. Ay na, nagalong amuyaw. Ure na partakak, tanalaingak. Iti kabayag kon a driver, sa anak pa yan na disgrasya apulaos. Alakit dahin, mapankan. Nagurayak iti sa bali a pagluganak. Awan maluganan yaon, saklaang tinagbiyahe. Apay aya apilitan nak, Marsaw. Jakpay ngarod kayat ti matay. Apay aya apilitan nak amatay. Magmagnaak no awan pagluganak. Tata Marsaw, na kayo man ti arkila kapag luganan. Itulundak iji ilay ta at dasarakag. Ay, katuman saan mo ta siyak ti nakapila? Sana balay, tayong pakanak iti nakapila at tricycle, tata. Da kayo ngamin ti kayat ko. Ta, mabiitak ang makasangpet no da kayo ti pagluganak. Ay, kituwan na baraw. Siyak pa'y mati ko nam. Imawag dya anak mo itay kanyak. Napalabas na kakanumanan ang nagpartak ti panagpataray mo iti tricycle. Ay kit agraras nga ro di tao. Samsambutan na ti oras. Isa pinartakak Ay di mo man irason dagiti pasaheros mo. Talaga kida siguda kasta ka. Agpakalaing kang agmaneho. Kasla ka la tumaytayab. Kasla ka makasisi ara ka na yung nagpataray ka. Si katakto pa yun di ti lugar tayo. Siya ti kanayon nga arkilaan nagitay kanayon nga dardaras. Nang runa nagitay maladawan iti trabaho na. Uno tay adasamsambutan na. Siya ti ayaban nga arkilaan no kwa. Diyak amukan ka. Natangken ti ulong. Inka man kindi agidadang iti pagdigos ka tanay. Natapo kanakmanan. Saan nakakomportable no kataptapok ti bagay. Manganan, Marso. Apay akong di basa ka iti jariyaw. Nangalaam dita. Ay kat ginatang ko Mayat ka na utag basa-basa iti jariyaw. Ta ma-exercise ti utag. Tapno saan alumakay ti panunaw. Anya? At dapay nga ron nabasak. Napintas gayam ti panaglangoy nga exercise. San lagayam a panagjogging. Pati panaglangoy kan panagbisiklita ket napintas nga ehersisyaw. Day talag papaubing matamom nga ramidan. Kasla da pagpapaubingam. Ay sas, agatap ka manen ako nak. May salaang tirasaw no apay nga papaubingak. Ken no apay nga aywanak ti salon at kao. Jak kayat ti agsakay, jak pay kayat ti matay. Nawatam. Esas, apay adi nakrineeng. Aldaw mo't gayaban. Sapay alas 8 titulagan may ija pasayros ka. Nay, alas 8. Kahit apay amok nga rodayan no ada biyahe mita. Sige nga, agdi ko sakbit agrubat akon. Sa bagay, napartak ti gargaraw ka. Mabitla na ita. Kaya na ita. Mala, itimplan ako ni ti kapekta, igupak no malpasak ng digos. Bakit mabiitak lang ang digos. Masapo na sambutak di pasayros ka. Tagalan ti amangtad ititip na day. Sayang no aglugan iti sa balay. Partakak patag pataray. Nagbuntog mo't na ita sarsaron nuwe ka. Bertikak manlangan nga rekorbaan. Namasaman ka. Nanang, darasan niyo, mapantayo dyan ospital. Ay naday to yan ti bagbagak kahit.
Pinartakan naman siguro ti panagpataraynan. Natangkan to matulo di amam. Ay na masuro na kamadanagan anak ko. Alakit din darasan yun. Intay kita ni tatang di ospital. Isarayon tabalayo. Nabiyagak ka di pay. Ay, kawan Ay na, una yan ti kasta alang ang marsaw. Kat, kumusta ak ngay? Anya tinadali kanyak bakat. Nairis taropam. Nadait tamuging mo. Nagdakkel ti sugat na. Basta, ado ti sugat mo. Kat, nagitay dalam. Kas kadakid ni ken pusok ngay. Saan da anaw? Saan? Ay, agyaman ak. Sanak pa'y kayam anatay. Kunak lano natay akaon. Ay, agyaman ak. Nagpartak kayo kanong amin nga nagmaneho, tatang. Nagubertik kayo kanong amin iti kurbaan. Kunak ano awan masabat kaw. Akay, kumusta din nakadung parko ngay? Jayla kanulugan na tinadali, tatang. Ngam jay tao, saan? Da kayo lang tinadangran. Ay, jakpay kayat ti matay. Kayat ko pa'y ti agbiag. Naanad kayong agpayso itikan kanan nyo, tadiyo kayat tagsakit. Ngam di kayo nagananad ang nagmaneho. Awan useless ti panagday-diet yun, nakasta. Uwan nga raw. Uwan. Amok taon na maminsan. Pagadalak na ito, yan napasamak kanyak. Agyaman ak Diyos ko. To si bibiyagak pa'y. Ngayon na imbaga na kaon, agbiyahe ak kumamanan bakay. Ay saanan, inton kuan madisgrasya ka manan. Amangan no ipatay mo no sumaron no madisgrasya ka. Saan na tricycle ti ibiyahe kumanay? Kanya nga rod ngay. Jeep, ay nakarkaron na. Kan pangalaam ko matigatang mo iti jeep nga ipasadam ngay. Saan ajay pedicab? Anya? Adamot agpaspasada a pedicab di ti lugar tayaw. Kasjay laangan ti ipasadak. Makabannog ati kasjay. Saan nabalay ta exercise kon ti kasjay. Napintas iti salon at ti agbisiklita. Kamakamo ka nga rod Ang uray kasjay ti imanehaw maganad kalata. Di ka manan agbali nakaskasiron. Wain bakit saanin? Promise. Jak pa'y kayat ti matay. Iso nga agan anadak taon akanayaw. Para! Papananyaw na. Inak man makitsinda. Kayat siya ti makilugan kanyak. Wala, tasanan at tricycle ti man manihong baraw. Kaya't ko ti pwede ka ba pagluganan? Kanabunbuntong basay. Sana kamatay iti nervyos. Ay, wain. Jak kayata ti gumatang iti tricycle. Ta mabuti nga ko na madisgrasya nanaimang. Mahimay at ti bisikleta ta exercise kumatlaan nga. Ay katuhan na. Mala mapantangaro doon. Sige na. Medyo parta kang basay. Tanabuntog matlaw na marsaw. Ay, pasangat dito'y nana. Narigat tagpidal. Ano sa nyo labasitain? Rohel, awan man bagas na yun. Awan pa'y mantika, asukar kan kape, awan pa'y sabon apaginaw kan paglaban, pati shampoo kan batsop na ibusang. Sige. Tama pa na kiti balay dananang. Inak dumawat iti kwartana. Sigurado ang nagpensyon na jayo. Ay,
Dumawat ka manan. Awan lakit ninanang tias asidgam no kastoy ang magipit tayo. Apay, di ka mabain iti kas nangar aramidam. Pagrebengan na timang tulong kanyak ta anak-nak. Awan nga rin trabaho, di tulungan nak. Maawatan na dahita, ta masyan ka na giti apo ko na. Duan dagiti putot mo. Ngam aging gayta, awan pa'y la trabaho. Kaano ngay ngagtrabaho ka, Rohel? Kasanon no awan ton ninanang? Kasanon ti panagbiag tayo? Awan mo't nga rin master ka na trabaho. Sumurot ka kadainsan mo amapan maki-construction, ah? Nagrigat ti kasta trabaho. Oray ko maano, 2,000 ti sweldo iti may sangal daw ti karigata. Di ka madanagan, tag-swerte tayong tulata. Biglaan mo't na dumtang ti swerte ka. Ambom lang nga. Nanang, umayak man. Adda kayaw. Umay ka, Rohel. Sumrag ka. Nay, adda ka mo't gayam iti balay dananang manang balbina. Ikaw na, tumaya mo umiliw. Umay ko makumustahan ti inata, ah. Ay, awan man nga roden, ah. Inunaan na kon manang. Dinawat mo man amin ang akwarta ni nanang. Nanang, nagpensyon kayo? Wan, Rohel. Hintad yung man siguro amin ang kanimanang ti pensyon niya. Saan mo ta? Grabe ka mo, Rohel. 2,000 lang matintad ni nanang kanyak. Siya ngay mat nanang. Naibusan ti masapsapol ijibalay. Sapay awan man gatas di basit nga apo ko yun. Adto'y ti 2,000. Tapno agpada kayo nga agkapsa. Tapno awan rire. Mayunan nyo, anay nyo na, 3,000 ito na agpagpagatas kami. No nayunan nyo ti itadyo ka ni Rohel, nayunan nyo mga rod ti itadyo kanyak, nanang. Ala, mabit lang. Aday ta, sagta 3,000 kayo. Di kay agrikyaran nga agkapsat. Agamanak nanang. Dumanawat ka pala ngamin kanin nanang manang balbina. Katadamat di asawam akatulungam. Ay na, nabayagan nga wan trabaho na. Takanayon mo, asumro di rayuman na. Kasano, kat artek mo't ngamin di asawam. Iso ti lalaki, iso kumati, agdiskitar iti kwartayaw. Ay na, nagsasaw ka mo kung namala na da trabaho mo, Rohel. Malaala-ala husto da itan. Di kayo nagapa. Dudwa kay lang arudin nga agkapsat. Imbes nga agpinatag kan agsinakit kayo. Saan mo takanayon kayo nga agkontra? Mala, ingkay kit din igatang iti kasapulan nyo ti kwartayaw anak kaw. Anto ti pakitsindam, aureng bakit. Amaw, kanaksayan manin, ti pensyon mo. Agyamanak, Danilo. Masya na mangarod kadagiti anak ko. Konsensyak ti kalaban ko. Nujak maikan ida iti kwartada. Kaasi ngamin dagiti apo ko kadakwada. Ala, intangarod makitsindan ta, kuyugan ka. Pasensya ka pailaang alakay. Sikan ti makakaadda nga aggasgastos dito'y balay. Tapasaray lumabas mo la dito'y dakulap ko ti daduma a pensyon ko. Sa timabate, pagkatang ko iti agas ko. Naimbaglangan ko na maatag para tang agpinpinsyawn. Kasanaw no sa anak agpinpinsyawn. Kasano lang atan ti panagbiag ta. Wan nga rod nakakaasimot ngamin dagijay nga anak ko. Ay, jak ko makayat ti makibiyang iti dayta. Ta syuman ko lang ida. Nabita pa ila ang agasawa. Ngam adon tinadlaw ko kadagiti anak mau. Mang namnamadamat latan iti pensyon mau. Wan tasaan da mo ngamin anakalpas iti panagadalda. Ta inununada mo ngamin iti tinakiasawa ken nang asawa. Ay kat ibagam nga agsapol da iti trabaho da. Aduma iti mabali na master ka na trabaho dita. Nga oray saan ka nakalpas iti panagadal mau. Marigatan damot nga rod ang makastrek iti trabaho, lakay. Marigatan da? Wano, talaga akasadot da tiyag trabaho. Tadda ka anam na maenda a pangalan da iti pagbiag da. Ha? Di mo ruamon na iti anak mo, bakit? Isurom ida tumakder iti bukod da asaka. Mas asya anak mat nga rod kadakwada, lakay.
Jak maiturod akitaon nga agrigat da, nga agpisin da. Iso maawatan na no kanayon ko nga ikan ida iti kwartada. Takayat ko atulungan nida. Tata. Nagatang ko, nagiti masapsapol tayo diti balay. Elma, bakit? Nangalaam iting gatang mo. Ninanang manan. Katanya pa nga. Una. Adun ti utang mo kin ninanang. Ilistam tal alaam, tabayadam to no adda trabaho. Anya nga utang? Dawat day jay. Impadawat na. Bingay kumot iti pensyon na. May mayatan ti kasjay. Ngam jay may kaduang asawa na tiagnumar iti pensyon na. Nakyas asawa pa lang amin. Kat baktan lang arurag. Di mo sawan ti kasta. Tadamot pensyon di asawa na. Agpadadang agpenpensyon. Imbag kiti tada ni Tata Danilo akatulungan na. Taibusan nyo mo't nga agkabsat ti kwarta di inayo. Sumanao ka ilma. Kung namadlan ado ti kwarta mo. Nada trabaho, no dakkel ti sweldo mo. Ada karmengam amang ibagay ti kakasta kanyak. Ngam no pa nakamad lang awan makukwarta na. Aguli magkalatan. Ay, agure ka. Apay anyat pizza na itan, Jojo lakay. Katapusan na. Ay, ala. Dandani mo nalipata kun. Kasangay magayam di naunang nga anak mo ninto maminsan nga aldaw. Uwan kaya man ya. Ay, sus. Imbag ta nalagip ko. Ay, masapol nga agparamid ta itikik nan. Apay, ada pagbayan mo ya. Kinakdumawat ka ni nanang Aghanda tayo takaasimot ta anak tanawan handa na inton birthday na. Ure kinilo lakar ni tigatangan tayon. Kan cake, pansit, salad, spaghetti, Shanghai, soft drinks, mabalinan. Ay, baka mo ka. Tanay, nasakit pala ti sakak. Tiyak pala makatrabaho sa sikapay latang diskitar. At dapay matkit di tay iduldulin ko apaggatang ko kumaiti agas ko Uray isupay lati alaam balbina. Alaman nga rod nanang, tanin agriga mo na 100 di apo ko yo. Sapi agsangit day dyan na 1 cake apuyutan na. Mala, gumatang kantumatan iti pang fried chicken. Uray dagitay la kaasit gan akaaruba yu ti awisan yon, no basit ti handayo. Ay isaan ado ti umapal no jakyawis nanang. Mamwandan tumulaeng, kababain mo't Igatang mula kuman iti masapsapul ti anak yu ti sobra iti ited ko kwarta. Ay nasaanan? Igatang ko kay di aminan iti panghanda na inton kasangay na. Sana bali nanang, tainton makatrabaho man na nila kay ko, aglaylo akto siguro ng agdawat kada kayon, takababain mo't. Mababainak kada kayon. Ang papapuskulak ang tirupak. Naimbaglaki din ata nasingput kayo nga ina. Saan kayo ang naimot? Naparabor ka na asi kayo. Ang gurigor matan ni baby lakay. Nangato ti gurigor na. Anya? Apayan nga nakaro ayat yung uyak na. Wen nga rod, marigatan nga agangas. Gapo iti uyak kan panateng na. Ipantalagan iti ospital ti anak ta. Sige nga rod, ngamawan kwartata. Mapanak iti balay dananang. Inagdumawat iti pang pa-ospital ta iti apo ko na. Naimot nga minan ti kastoya klase ti panagbiag. Sana kastoya klase ti panagbiag ti nararapap ko iti. No apay kastoy ti nagbanagag. Marigriga tagbat lata. Maladi ka nagsangit. Ala umunto'y kwarta. Taitarayon iti ospital ti apo ko. Awan kadwa ti mesang apo ko yu iti balay nanang. Isa yeg ko pala dito bantayan nyo pala. Wen, ala, mapan kang arudan. Agyaman na ka talaga kada kayo nanang. Nawan kayo, jaklamon ti pagtungtong palan may. Bakit? Rabiin, maturukan. Alat pampanunod maya. Jay apukok madanagan aklakay. Amangan no anyat na pasamakan kwa na. Adda ijay ospital. Sana bali ata addan ijay ospital.
Patsay ka di dabaybayan ijay. Mangtad kantuman iti kwartam, tama pa anak iti ospital inton bigat. Ituludak ida iti kananda. Imawag ngamin ti anak ko. Awan kanu kananda iti ospital. Ngala, maturo kang harunan bakit ikan ka inton bigat. Kabagis, di murwamon nagiti anak mo amang namnamalatan iti kwarta ken ka. Kaasyam kumamot ti bagim Impaay mon ti masapsapol da manipod basit da. Basol damot lang ano ape asan da nakaadal. Tadi damot sinaysaya at ti panagadal da. Ay, nakakaasi damot ngarod kabagis. Maasya nakadagiti anak ko. Sana pa nagpalastog ka bagis. Ngam kita nagiti anak ko. Manipod ng asawa ken nakiasawa da. Pinaglasin ko idan. Kalpasan na, jakon inikan ida iti kwarta. Tapno masuro dati agbiag. Awan ano pampanoy-nuyam ti kinasadot da. Kas jay dalat na naging gat-inggana. Agbisin damot nga road no jak ida ikan iti kwartada kabagis. Talagang agbisindaan no sandang agtrabaho kabagis. Siyempre da kalatanam na maanda. Isa di dan mapanunod agtrabaho. Ikami da iti pagnakmanda. Di ka itad nga itad iti kwarta kadakwada kabagis. Kabagis. Sana pa nagimot taramidam kabagis. No di kat panangisuro kadagiti anak mo. Para mutla kadakwada da ita. Kasanon nawang kan. Kasanon ti panagbiagda. Tulunga madagiti anak mo ang agsalukag kabagis. Di mo panoy-nuyan ida. Danilo, agreeing ka man. Apay bakit? Maulawak. Agree ko sti panagkitak. Kakapsutak. Tulungan na ko Apay nga bangunan ka kaday? Maulawak ka talaga. Kan agpipikal ti sakak. Apay akastoy. Ay, jak maawatan ang tibagig. Matayaksan lakay. Ay, sus, di ka mat agsao iti kasta, Ipankalangan iti ospital, auring. Na-confine ti inayaw, Balbina. Mabalay na sublatan dakpay nga agbantay, ta labaak na iti kawas ni nanang yaw. Tano makalabaak, sublatan kan tumutlaag. Ni, apay na ospital ni nanang aya? Ni Mato ti BP na. Kung saan anormal ti naduma a resulta ti laboratory na. Agkakapsaw. Ay sus, sapay jak masango tani, sukuno dagiti anak ko iji pagadalan da tatang. Nilakay mo ngay. Iso pala ti baunam amang sukon kadakwada Ay, kwam, adamo laramidan nila kay ko Pasensya jak masango. Anya? Ingkay bagakin ni Rohel, tamangan numasango na. Anong sa niya pala bantayan ni nanang, tanay? Meeting mi kadag ti parents iji eskwelaan. Karni, sana masango ni bakit ko timapan. Iso siyak ti makimeeting. Kas kaaya. Siya kung timapan makimiting, Rohel. Taing kabantayan ni nanang. Kaano pa'y mat anak kimiting ka? Inka man ijay, Elma. Sumalsaling ba't ka mat iti saritaan? Adda nga rod papanam. Siyak ti makimiting. Awan pa panak. Adda nga rod. Apay, di ka makawawat. Ha? Malatatang, pasensya kayon. Inkay padasin nga ibaga ka ni Manang Balbina. Taamang ano masango na. Ayan da Balbina kan Rohel nga ilakay. Imbagam ka diti kaadak diti ospital. Wain bakit? Agam malaw nga agpalpalusot da. Agpinpin na tudun dang agkapsat. Anya? Paliiwan may nakasarungkaran no makalagip da. Isa tayo labak ko maakawis mo. Napan ko impalundray tapno maalak matla no madamdama. Nay, apay di yung mapanbantayan wano sarungkaran la kumadya inayo di hospital, Rohel. Jak masango ante. Sana balit at damot di asawa na ijay.
Iso nga rod anak ya asawa man ni nanang, tapno da mga sikaso ken kuana. Ano san na, kasta talaga ti akman ti asawa. Asikasuwen na ti asawa na. Wan angam inayo day jay. Tapno maragsakan mo't wan numabang-aran no makita na kayong anak na. Awan matararamidan yaw. Agpada kayo mga istambay ka ni Manang Mabalbina. Ngam di yu pa'y masangwa sa rungkaran jay na yumat. Kumaano da trabaho yaw tamawatan. Apay ay aman nakibiyang kayo antay. Sana ka po takabsat na kayo ti inami agad kunamot na sino kayo na makibibiyang ka na kami. Apay, da kayo ay ti mang bibiyag ka na kami. Da kayo ti mang pakpakan ka na kami. Kasla kayo mo't kalaingan na namang mamandar ka na kami. Tilang ka di biyag yaw ti pakibiyangan yaw. Awan lata bakit rumartan dito ospital. Ngam aging gayta, di na ka pa'y sinarungkaran na kita anak mo. Ay, ayun. Oray ag-text, wano umawag dala ko ma. Awan pa'y. Ayun, nagiging anak ko. Sa inton na imbagan kan, kat maawat mo tumanan ti pensyon mo, sa adamanin kundi pakitakin ka. Ay. Nasingpat ka lang amin unay ka nakwada, Aureng. Agruam da, nitikas diyang aramidan da. Mala, isimpatan dagiti gargarat ko, taagawid tan lakay. Kumusta kayo, nanang? Naimbagan kayon? Wan, ala, sumrag ka, Balbina. Ay, agyaman ak nanang Ay na, umayak ko may ospital ngam, hay. Simro tirayo manila kay ko. Kani, jak mapanawan nagitapo ko yo. Ay, Wan, nagpensyon kayon? Wan, kawawat ko launay ti pensyon ko. Ay, mangtod kay mangarod iti gatang ko iti bagas mi, nanang. Awan isa ang mingaminan. Sige, ikan ka. Agyaman ak nanang. Ngam iti may sa kondisyon. Anya kondisyon? Sakbay nga itad ko ti kwarta. Agdalos ka pa'y dito'y balay. Kanlaba amin amureng may iti amayaw. Ne. Apay ngay amasapol a paglabaendak. Kasta ti rumbang, Balbina. Saan nga amin kat puro libre. May mayat matlaang no pagrigatan nyo ti maiggaman nyo a kwarta. Mala, ingkaglaban ka nagdalos. Ngam no di mo kayat, mga yabak iti sabali at ang danak ngaglaba. Naunaan naksama na ni Manang Balbina. Naggapon sa kano diti balayaw nanang. Inalanan samot amin na pensyon yon. Di nagsamot imbatyanan. Saan? Di ka madanagan. Tadyay lasweldo na nagdalos kan naglabatintad ka. Sweldo? Wan. Sika. Anya mo't tigagaram, Rohel. Amoy ulatan Tanay, naibus man tayo gatas ti apu ko yung. Kan kasangay na intun bigat. Gumatangak kumamo diti puyutan na akit na. Hala, sakbay nga ikan kay ti kwartam. At dapay ipaaramid ko kan ka, Rohel. At dangamin marmar ba apaset ti daga ijay likod ti balay. Kat ipakabiti mi kuma. Ngam sikan ti mang kabiti iti dayjay. Tasikat itangdanan may. Nay, apay asyak ngay. No di mo kayat, mangsapul kabilaangan iti sabali at tangdanan may. Ngam lading itak, tawan maitad kukan ka no di kag trabaho. O anya, mayat ka iti kondisyon ko, wano, agsapul kamilaangan iti sabali at tangdanan may. Nagbaliw mo't ti ugali ni nanang. Pagtrabaho na kami mo't agkabsat, sakbay nga ikan na kami ti kwarta. Una, kasjay at talaga ti rumbang, Rohel. Tapnumarik na yu tirigat ang sapol iti kwarta. Saan laaday taagnamnam ay ti amuyong aramidan. Ti kwarta pagrigatan. Saan adaw-dawatin laang. Pagpanunutan yung agkabsat data. Numasadot kayong agtrabaho, awan kwartayo. Agbisin ti pamilyayo no kasta.
Iso ajak agun-gunay nga agtrabaho kat. Taur-urayak asika ti agsalukag, Rohel. Sika ti padre di pamilya. Iso asika nga rod ti manggad para iti pamilyam. Alangan asya. Manjak mo't na. Kumaano baldado ka ta iso. Ngam nagsalon at kamot. Nagdakkelan ka akarne. Di kag trabaho. Elma. Iso nga agnakam kan. Nakariknan jay inayo. Iso akas na tinaramid na. Agruam kayo nga minin. No kasta, aglako kay tinatangkan prutas ijay palingkay manang. Wen atan tsak makadawat ka ni nanangan. Iso mo lapag trabahon nak nga umunasak bay nga ikanak. Daglako aklangan, may mayat pay. Uresyak nga ron. Sapay nagrigat ipapaaramid na. Mangkita ka man kit amang no adapay bakante a pwesto manang. Adapay mo dua bakante a pwesto iti abay ko. Kaya't mo tay baga kitakin ko ko tay reserve na. Wen man manang. Panasek man mo aglako-lakaw. Nanang, kaya't yung kaditidikat? Ha? Ay ikat mo na. Nangalaan niyo. Tayo sobra itilako kaya pwesto nanang. Adapay bukal di tanong kayat siyaw. Ado'y matinatang nanang. Adamo lauk na prutas. Kakasta mo tila lako kay pwesto. Nay, ay na nagsaya atan. Kahit kumusta nga iti panaglako yung anak ko. Ay mayat ananang. Medyo maya matikita. Uresyak nanang. Mayat tinaalam mi apwesto ka ni manang. Tas sungadan. Ado ti gumatang. Ay na, maragsakan para kada kayo anak ko. Agyaman ta nakapanunot kayo matlaangan. Mala, sapay kuma, tagnanayo nun ti panaggagatyaw anak ko. Asunsyaw, adyat sirsiripam di tatawa. Ay, ni Mari Presi Adaman si Mang Peta customer nan. Kanayo na mapuno ti transient na anya. Ay, wang nga rod. Sa bali pa itay papaabangan na nga apartment iji bangir a barangay. Sa bali pa itay laundry shop na. Nagmayat ti biyag na. Kunam ata nakaasawa iti baknang. Wen ata nagagangamin day dasawa na. Isabi maknang ta nagagangag trabaho. Agduduma ti sideline na. Isu nga uray na tayan. Adama imbati na pagkwartaan ni baka na. Hay, sana all, pensyonada. Pasensya kan Ta nakurapayak mo't lang amay anak asawa ang bakal. Kurang ka kay iti diskarte Adumat ti pobre abimak nang gapu iti kinalaing dangag diskarte. Sika nga main, di maammo tagdubli kayo diday. Isu nga itatalakay kan awan na pulos ti pundar mo. Anya nga rod ngay kat adamot ngamin pinagadal tanga anak ta. Anak ta nga? Anak ko lang ni Bina. Ta anak ko iti kinabalasang dayjay. Katimbilang kumuten nga anak ka manipon basay. Ay, bastawan karbangam kang kwana. Ta syuman mo lang ni Bina. Anya? Di ka man nagbalin nga agraraman, tawan putot mo, Tomas. Ay, jak amaw no apaya kasta ti ibang bagam ita bakit Lahat mo't latangaminan na nagbalbaliw ka. Ay, uray sino mo siguro ng asawa? Talaga mauma? Nang rona no saan na makabaal ta asawa? Bena, anak ko. Panawaksan ni tatang mo. Ha? Taapay mo't nanang. Nagapa kayo aya. Saan matkit day nga maumuma kang kwanan? Kanayon nga agsakit. Awan laka, agrayuma. Intun kwan, agangkit. Sano madamdama, agulaw. Nangato pa'y tibipin, ano kwa? Kat sigudin nyo nga ipaagas, ananang. Tapno saan ako maro. Pagasampaylaan, kalakayan. Uragimbag na kapsutan. Sana na makabaal ngagtrabaho. Nanang. Ay, panag ko naman ako. Sinaak ngatan. No siya, jak kayat. Tanasingput mo't ni tatang.
Nagagatmat idi napigsampay laang. Nasing patupay kanyak nga uray syuman naklaang. Wen ang pampanunotak nga road. Nagregat agbali na caregiver. Imagine no maatake ti amam. Agbalin to abalda daw. Kat marigata na magna. Di syaktaw ti mga alalay kang kwana. Talaga akas taan, anang. Taagasawa kayo ka nga rod. Kan may sa, di kay ngamin ag-overthink salwada nyo ti salon at yung kinitatang. Tapno saan kayo nga agsakit. Sukir to mo dya, ma'am. Kung nakasan nga agkap-kapi ngam natangkan ti ulo na. Ay na, amuyo mo't aday tala ti ragsak na. Ti panagkapi na, limitaran nyo laang. Saan nyo alapdan? Ay basta, adon ti pakasurunak kang kwana. Itata lumakayan. Ay, unay mo't na tingawiya ka na. Sana may kika. Unay madaytan, Tomas. Uyag ka lang nga, uyag. Matay kan sa amatan. Saan pa'y bakit? Adu pa'y atawan ti panagbiag ka. Simple lang nga uyag na itawoy. Simple nga. Kano nabaybayagan na ita nga uyag mo. Ada siguro infeksyon ni tabagi mo. Ada siguro nadagsan asakit mo kasaan na maagasan. Awan. Apay ayakasta ka mo't asunsyawn. Puro negatibo ti ibalbalikas mo. Di ka di agkaskas ta. Ay, aging pakikakidain na isublikan ka ni inang mo. Ay, unay ka na ya. No kaano alimakay kan bimakitan. Isumat ti panang isublim kanyak iti inak. Apay aya akasta ka. Kitnawan mo't maday nga aramidak kan ka. Saan ka mo't nga apaan? Basta isublikan iti inam, Tomas. Gundawayak ti mang isublikan ka iti inam ta si bibiyag pay. Tanunatayan ni nanang, awanan ati pang isublak kan ka. Apay nga isublinak. Ibagam ti rason tapno may dipinsak mo ti bagay. Managsaksakit kan, nakapsut kan, saan ka na makatrabaho. Awan urnong mo, dagita ti rason. Anya? Ay, jak kaya tagaywan iti masakit. Imbis nga ni-enjoy ak ti biyag kun bayat ti panagbakit ko. Agbalinak ka akirgibaran. Saanan? Una yan. Kastala ang ti kalakanakin ka ti mangisublikan niyak iti inak. Ay na, basta gimpakikan ko nak, Tomas. Makauman di kastoy. Apay nga yakasta ka. Kalpasan ana pagnumaran nak idi kapigpigsaak. Kastakan. Ikulasay naklatan akas laawan anyaman na. Gapo ka na ita saan akaw na makatrabaho. Damagan na pailang. Amo na magayam. Nagadong ay bagbagam. Basta gimpakikan. Tagibusan tanti amin kadata, Tomas. Day, nakapasyar kayo mga Tomas. Asunsyon. Itaman pa'y anak kalagip kayo. Waninang, tao may kon isublit yung anak yaw. Apay nga isublime. Ay, basta isublikon. Tanay, agbababae. Anya, ay nagluko kan Tomas. Laklakayan kan. Agbabae ka pa'y lang. Asinaw ti babae. Di nakmat padaksen ka ni nanang Asunsyon. Madimot di kasta nga aramid mo. No kaya't nakasinaan, sinaan naklaeng. Saan na masapaw la padaksen nakpay laeng. Basta isublikon ni Tomas iti poderyaw inang. Tanalpasan ti pagrebengak kang kwana kasasawa na. Noan niya man ti saan nyo apagkinkin na awatan. Pagsaritaan nyo anaimbag. Sana kasta. Baybayan nyo no kasta ti kayat na nga aramiden nanang. Ala, pumanaw ka nga rodan Asunsyon. Kat sapay ko mataawan to ti pagbabawyam iti kasto nga aramida.
No, kasta. Sana pudno nga da babae manakaw. Saan nanang? Ni Asunsyon tinauma. Nga puta pasaray ag sakita, nauma na mga asikaso kanyak. Ay, naglukon da jay a babae. Agasawa kayo nga rood. Rumbang lang ag tinulong kayo Agbinadang kayo itirigat kan ginawa. Wan nga rod Ngambay-bayan yawn. No di na kun kayat, saan laeng? May kawa aklaeng ta biglaan mat ni panangsina na kanyakaon. Amaw ka may ruwamak tumot laeng nanang. Tila aramidin nyo, nanang. Pasit sama lati pa nagbakit yu daitan. Amangan numakulkul laapan lati panunot yung. Ay na, idi pala kayat ko sinaan jag syuman ken kanak ko. Ngam itala na ikanak iti turud. Kasla nagmadima ngamin apanunutan. Nga itatasaanen ang makatrabaho ni tatang. Sinaan yon? Jak nga rod kayat agaywan iti masakit. Kumapkapsut ngaminan ni Tomas. Uray kuman numatay adagos. Ngamno nga'y maatake. Katagbalin nga inutel. Di siyak taon tinakakaasay. Ay, unay kayon aya. Aywan, ag-flight akon inton umay alawas. Panawan kay tun Ay ka, basta di ka mang liplipat, anak ko. Di kan to agliwa nga agpaw ititikwartak. Tanay, baka takon. Sana ko na makatrabaho. Uy, nanang, di kay nga rodag bambanok tapno di kay matagsakit. Wan ka di. Ag-relax lang taramidag. Agpasyar, ag-shopping, kasjay. Ag-enjoya kabang napigsaak pay. Agananad ka matitipapanam anak ko, wan. Wan, nanang, uray da kayong agan-anad kayo mataka na yun. Nukasta, talaga nagsina kayon kin ni Pare Tomas, Mari Asunsyon? Wan, Mare, masuronak. Tawan pa'y apulos pundar na mag. Wan ngam ado matirigrigat na idian ang paadal kin ni Ben ang anak kayo. Dua kami ang nagrigat, Mare. Isaan lang nga iso. Ay, man-mano matikasta. Nukaano alimmakay kan bimakat kayon. Iso mati pa nang isublim iti asawa mi ti inana. Naimbag ta si bibiyag pa iti inana anang isubliam. Iso nga rod sinambot ko ngayon subli, Mare. Ang bilibak iti puli dalakay mo. Ay, excuse me, Mare. Ex-husband mo, kunam mo, Ala, wan, ex-husband no iso. Bilibak iti pulida. Nagatidog tibiyag ti puliti inana. Kas iti ina ni Pare Tomas, si bibiyag pa'y mo dagiti talo akakabsat na. Jay daduma nasurukan asang agasot ti tawanda. Nasuruk met anaynti jay daduma. Saan da pa'y ama nagsaksakit sika? Saan sa matatimawid ni Tomas kadakwada, Mare? Tama nagsaksakit mo. Anyat amom nga Amang ano simple la sakit niya marikrik na namat. Ay na, santan man na pagsaritaan jay ex-husband ko, Mare. Tanalpasan ti responsibilidad ko kang kuana. Sikat ya apapalak. Tauray na tayan di asawam ka dalat tayong bati na pagbiagam. Nagagangamin na di asawa man niya. Nalay ngag diskarte. Una, dahi tamo ti pagyamyamanak. Tasaan nak nga imbati anak kakaasi. Ay, kasta ako mamot. Kasla ka mo lagpin-pensyon iti dakkelan niya. Una, Mare. Nga madulat tamo ti paggastusan. Tamanang danak mat iti agdalos iti papaabangak abalay. Kan ti mga sikaso iti laundry shop ko. Sana bale ata masubot mo laeng dagiti itangdan mo. Wan matkit di Malangarod, Mare. Tadapay papanak. Panawan ka dito yan. Sige lang, Mare. Inang, nasa mukmut gaya man tay talon yaw. Apay, di yo pinaraapan day jay. Saan?
tasasauran nakmatay nangital kak ititalon. Iswaya kon pinakutin Sayang, sapay naglawa. Apay numulaak. Kabalampay ayat ang trabaho. Lakay kananak ko. Agi na nakakitday. At damot na'y pensyon ko apangalaan ta iti kanan ta anak ko. Masikuranak ngagtugtugaw diti balay. Kaya't ko awat-watan ti bagay. Anya ko mati imulam. Mulaak iti laya, ta nangina ti laya ita. Laya ken aba ti imulak. Tadakan ka dayta Total, bastante ti danom ijay talon. Huwag nga raw, sayang no saan ang mamulaan. Mulaak amin dayjay. Kabalam nga raw, lakay kaan. Di mo ipilit no di mon kabailan anak ko. Manangdanak iti katulungak Umutangak palaang iti panangdan kaw, ta bayadak to no makaapitak. Bareng makacambaak iti nangina apresyaw na nang. Ala nga ruda, sika ti makamo anak ko. Papanam, kumare? Inak man nagpasyar, kumare. Kaduak dagiti gagayam ko iti FB. Agkikita kami ijay sentro. Papanan nyo nga'y mare. Mapan kami iti agduduma lugar. Agtur kami man. Adalugan nga aramaten me. Pagbibingayan mi kano ti Arkilana. Umay ka, mare. Ay saan, mare? Tadaur orayak nga agabang iti transient ko. Da kayo latyan. Inton maminsan sumurot kamut, mare. Tapno makarelax ka. Agpasyar ta kidi. Gundawayan ta ti kinapigsata. Tano nakapsutan saan tanto na makapasyar. Kasto ti kayat ko pa nagbiag, mare. Tay awan sawsawir na. Tapno makapanak iti amin na kayat ko papanan. Malangaron, labasan kan. Hello, anak ko. Hello, nanang. Ingkay tumat ikan ni tatang iti kwarta na kaasimot. Kasanungay ka-allowance ko la nagbata kwarta ko nanak ko. Nagastos ko nga minta na pang kami nagtor kadag iti gagayem ko apada kababaket. Anya? Inton maminsan, ikanyumat ni tatang iti kwarta na Saan na masapol? Ada mo pensyon ni inang na. Ada kwartada nga gina. Kaasi damat, nanang. Manumot lati pensyon ni apong bakit ngay. Umdas ti pensyon na pagbiagda anak ko. Manumalang kang kanandangay. Kat, kumusta kayo di tabalay? Mayat naragsakak, tawan konsumisyon ko anak ko. Sana ko na may stress, tawanan dya ama makabalay ko. Nanang. Kasto, ititinartari gagaya ka pa nagbiag. Tayawang pampanunota ka masakit akad kadua. Masakit pala ni tatang aging gaitaayan, nanang. Diyak amaw, awan damag ko kang kwanan, manipod nagsina kami. Diyak napnapan ijay. Ingkay matsarong kanan, kumusta inyo matidang? Iti anya pa'y lagapungay. Nagsina kami nga rodan. Agkanya-kanya kami, anak ko. Anya? Nay, di kay unay gastos-agastos, Agurnong kayo mat. Uray sa gabasit laang. Ay na, bakit akon? Sana na masapol day ta urnong-urnong. Ipapas ko kay di nga enjoyan ti kwarta ka. Tanon nakapsuta ka unja kon makapasyar. Iso nga ipapas ko kay di tagpaspasyar. Umadanin ti panagapit tayo, tata. Huwag nga rod baraw. Pakiur-ura yo pala ang tipurdiya yo awan. Tain ton makaapit tayo iti mula tayo. Uray na yunak daw titangdan yaw. Awan problema iti day tatata. Maawatan mi mag. Raimbag lakit din. Tada kayo akatulungak iti panagmulak. Bareng makatsamba tayo iti nangina aprisyaw. Nangina ti abay tatata. Ken uray laya. Sigurado ang makatsamba kayo. Sapay kumaabaraw.
O anya ngay, Bena, kumusta tirik nam? Madipay nga rod, Alma. Maulawa, kan agkakapsuta. Ala ka, amangan mo no nalipatam tinagtumar. Nagtumarak mat, friend. Ngam, jak manam mo. Banog ko la siguro dayto eh. Panagkunak kasapulang pala ang taginan na, Bena. Ngamin no ibusor mo ti bagim nagtrabaho. Ad-ada ako maro tirik-rik na No apay mat ngamin ana-adda anak iti kastoy asakit. Apay, Alma. Hello, Nana. Ni Alma daytoy. Ti kadwa ni Bena dito abroad. Nay, apay asika ti na kay gamit ti cellphone danak ko, balasang ko. Ayan ni Bena, aya. Ay na, agkakapsut na. Di nakabaulan ti bagina. Ha? Apayan. Amok ngayon limod na ti sakit na kada kayo, Nana. Tadi na kayat nga agdanag kayo. Ang nasaysaya at numaman nyo ti amin, Nana. Adda ngamin nadagsan a sakit ti gayim ko. Anya! Kat agawi din iti mabiit, tadinan ka ba ilang tagtrabaho, Nana? Ay na, anak ko. Una yan ti kasto nagbambanagam. Apay ngay, kimotong kamutun. Sorry, Nanang. Kaya't ko pa'y tagtrabaho. Ngam saan nakabailan ti bagik. Saan kayo na maikan iti kwartayo? Ay na, di ka agsawi ti kasta. Di kidi salunat mo ti panunutang. Agpaimbag ka, anak ko. Saan naksan nga agimbag, Nanang? Ngamin, adan itilas stage ti kanser a sakit ko. Aniya. Nay, apay akasta tilang Mari Asunsyon. Kasla nagdagsan ti parikot mo. Ay, wang nga rod, Mare. Kasapulak ti kwarta, tane. Awan paggatang ko iti agas ti anak ko. Ay, wan, nadamag ko ti may papankin ni Ben. Agpayso aya ang masakit ka, no? Ay, wan, Mare. Nakakaasi di anak ko. Nagkutong, saan pa yun na makapangan na imbag? Ala, kasta aya. Umaya kag pakpakaasi, Mare. No da kwartam pautangan nakmampaylaan. Sige. Mano ayati ka sa pulam. Ibagam tamang tredak adakos, Mare. Nautangak aminan nga amok Tomas. Mabain akon nga umasidagmanan kadakwada. Iso asik hati na panunot ko nga inasitkan. Ay, kaasimat ni Bena. Biglaan mutan ti panagsakit na. Wen nga roda jak pulos ni namnama akas jeti pagtungpalan na. Sigay ta dumagasak itayan ni Bena no madamdama. Tay nakpay singiran tay inlakok alaya. Ha? No kasta? Nagmula kang itilaya. Wala. Laya, aba, ken taraw. Adapay parya. Agduduma ti mulak. Aya? Ay, nagmula kagayam. Naimbagmanta kinabailampay tinagmula. Ay, oy, nalakalaang dayta. Adamat matangdanan ngagtrabaho. May remedyo ti amay na sunsyaon. Ala, ta agrubatak biit. Ta inakpay agsinger sa akunto sarungkaran ni Bena. Agpaimbag ka, Bena. Agpapingsa ka. Wan, Tatang. Mangtedak iti paggatang mo iti agas mo, wan. Saanan, Tatang? Idulin nyo kit iti kwartayo. Tadi kay pa'y naik-ikan idi adda ak ijay abroad. Di mo panunutan dayta. Awan problema iti dayta. Tatang? Nada ka sa pulan yaw. Ibagayaw laang ta mangtedak, wan. Uray sininaan na kunti inam. Napatag kalat ta kanyak. Taim bilang kan kaspudpud nung anak ko, Bena.
Pakawanan na ko ma, Tomas. Asunsyon. Pakawanan na ano sininaan ka ide. Ti amok nga may nawanan ti kasapulak kang ka. Ngam baliktad mutten ti mapaspasamak ita. Si kamutten ti mangtultulong kada kami nga agina. Agsuswerti kay ti panagmulmulak. Iso nga ibingayan kayo mo't Nang runa kat kasapulan ni Bina ti pagpaagas na. Tomas, pangaasim. Agsubli kagaya man kada kami. Ornosan tanti amin kadataan niya. Kasapulak gayam ti kaduwak ang mga sikaaso iti anak ko, Tomas. Isa pang nga asim agsublikan kada kami, Juan. Iti anya pa'y laga po ngagsubli ka kankwan. Kalpasan ti panangikulasay na kan ka. Pagsublian na ka. Gapo ka day tadamanan kwartam. Iswa kundi pakawan kan ka. Awan matkit din ti plano ka magisinubyan kan kwa nananang. Ngam nibi na lang amin ti pampam nunutag iso ti kaasyak. Mabalin mo ti tumulong. Nga oray saan kan ngagsubli jay. Nanang. Naglalaingan nan ngay day ta babae. Pinasakitan na kan. Sa ita takasapulan na titulong mo. Kundi sublikan ka. Ay, no siyak ti masurot. Oray saanan. Una nang. Naupayak mo't laangan na namimpinsan ka ni Asunsyon. Diyak kayatan. Ni binalaang ti kayat ko at tulungan.